aha duhagaze ni kuri stade Amahoro, ni tariki 11 Kanama 2024, akaba ari ho hagiye kubera umuhango wo kurahiza cyangwa se kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ugiye kurahira indi manda nyuma yo gutorwa n'abaturage mu matora yabaye tariki 14 na 15 Nyakanga. Stade agiye kurahiriramo ntabwo ari ubwa mbere kuko amaze kwirahiriramo inshuro eshatu, mu kwezi kwa 9 2003 ubwo yatorerwaga manda ya mbere nk'umukuru w'igihugu, mu kwezi kwa 9 2010 ubwo yatsindiraga manda ya kabiri, ndetse no mu kwezi kwa 8 2017 ubwo yatsindiraga manda ya gatatu nabwo nyuma yo gutorwa n'abaturage. Uyu muhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame witabiriwe n'abantu batandukanye aha kuri stade Amahoro guhera mu gitondo cya kare saa 12 abantu bari batangiye kwinjira muri stade, aho byitezwe ko stade irabirimo abantu 45 kandi koko mu masaha ya saa 3 bari batangiye gusa n'abuzura stade, birebeye rwose amaso y'umuntu nawe arabibona aramuha. Ngira ngo kuri uyu munsi wo kurahira kwa Perezida Kagame ni umunsi ukomeye, aho abashyitsi mpuzamahanga nabo baje kubitabira, harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 22, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi. Iyi manda Perezida Kagame agiye kurahirira ni manda yitezwemo ibikorwa byinshi cyane cyane bigamije iterambere ry'abaturage nk'uko yabibasezeranyije ubwo yiyamamazaga. Abaturage bamutegerejeho byinshi birimo nk'amashanyarazi, byitezwe ko azagezwa kuri bose, amazi meza ku bantu bose, ibikorwa remezo bindi nk'imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikomeye, amastade, inyubako zitandukanye ndetse n'ibindi abaturage bakeneye kugira ngo u Rwanda rugere koko ku cyerekezo 35 nk'igihugu gifite amikoro aringaniye, ndetse n'icyerekezo 2050 nk'igihugu gifite kizaba kiri mu bihugu. To all our guests, friends and partners from near and far, your presence on this important day is very deeply meaningful and greatly appreciated. We are especially grateful to all the heads of state and government who have joined us or sent representatives. Many of you have accompanied our country and our people throughout this 30-year journey of rebuilding. Then number 1, fire! Then number 2, fire! Then number 3, fire! Then number 4, fire! Good. Then number 1, fire! Then number 2, fire! Then number 3, fire! Then number 4, fire!
Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Number 5. Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.